Abendlovu enamandla enhla nasezantsi siyabingelela. Igama ngiuNhlanhla kaMtaka uMfokaNomajalimane. Namhla-ke nabenkosi, inhliziyo yami ijabule ngendlela emangalisayo ngoba kwenzeka lokho ekade ngangikufisa. Lokho okuyinkolelo yami ukuthi abanye bethu baseduze kwesihlalo nje isizathu sakho. Namhla nginensizwa eyathi uma ngifika eduze komdlokombana yasibiza egunjini elilodwa, kwakukhona nabanye, yayisithi kimi, nabo-ke abafowenu. Namhlanje ngineNyosi uMdletshe umfokaSombila engiziqhenyayo ngokuthi kuye ngifunde okuningi, kuye ngibone okuningi engangingakwazi engisakufunda namhlanje. Namhla-ke ngiyazi Zulu benguni ukuthi sizokhuluma ngesihloko esisondele kanjani kuMdletshe nakimqobo. Yikho ngithi nje uma sisaqala angiyixolisele naye ngimxolisele ukuthi uma usubona lapha ekhaya ukuthi sesiphakanyelwa imimoya esenza nawe ungasasiqondi kahle, ingoba sikhuluma ngento esondele kakhulu kithi, sikhuluma ngesihlalo, sikhuluma ngomdlokombane. UMfokaSombila, naba benkosi, ngikhuleka ukuthi ubabingelele ngendlela oyazi kangcono nendlela esasazi ukuthi uma sinyakazisa lamagunundu kwakuphakanywa ngawo. Angikunika ithuba MfokaSombila. Angithokoze umnikazi usubingelele kuZulu wonkana kubenguni bonke nakuba umuntu phela ehleli phansi engeke asukume, kodwa nje ukuthi ukhuluma egameni lesilo kuyaye kubaluleke ukuthi umuntu athi wena wendlovu, Wena wendlovu, wena wendlovu, bayede indlondleni ophapha ekhanda kamenzi. Ndaba-ke ulalela umuntu omemezayo, umemeze ngathi uyakhala uyalila, uthi yigula likaJama lichithekile lichithwa ingqwele endala yakithi wamalandela. Besibindi uButhelezi okhuthaza umntakandaba, bemthuka bemcokofula, bethu uzilithini kayibusi, bethi kayikuba nkosi kanti bamgcoba ngafutha empepho yakithi wamalandela usodidasi konyana encane ngandaba edidimbala umphikeleli wensizwa phela lamadoda kwaZulu sephelelwa ngamandla maphokophela lo ngayisizwa esinikana ingabende bezingwe nobe ingonyama ubhejana aphuma esiqiwini kade bekuvalele ungalondeka gabela engangeza woyise nosemkhulu igquswana shuba bezelula sayiphelele enqolweni yakhinde yashafo tepitoli wazamazama emsibhoda indloveni ebatha kwabamhlophe abelungu umbhudu bomvu ubheke kwana ngoma indlunkulu yehla yenyukanyuka ngebhasi kamati kasazini eladuka laduka yayoginqithupha bethu ndaba ngeke ubuse awukaqini umthunduluka ovuthwe ngenala awukathayiza intulo ebande ngodonga kwabhekuzulu umdlokombana avume ngentaba uvukudla amadoda hlanga lwamakhosi ngonyama. Sinyakazisa nje uZulu, sinyakazisa nje isihlalo ngoba ingumnikazi wesihlalo yoze kube phakathi. Wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, wena wendlovu, bayede ngiyathokoza. Sindazwe sithokoza kakhulu kumqoka lokhu ninabohlanga esikwenzayo ngoba abanjengomsindazwe yibo abasixhumanisa nezolo inamuhla nanginaphakade. Lokho besikwenza-ke kujule kakhulu, kuwumkhuleko kithi esiphilayo, kuwumkhuleko nempepho enamandla kwizinyandezulu ekwazi ukuthi isivulele konke okungabe kungamafindo esibhekene nawo. Namhlanje emsindazwe ngicele ngoba kuwumbono wami ukuthi isikhathi sesifikile ukuthi sikhulume ngokumqoka
besihlalo nokuthi siyini isihlalo nokuthi ngobani abanikazi besihlalo. Uma singabuka sijule umsindazwe uzokwazi kangcono wena. Ngiyayithanda uma inyosi yeba inkosi usenza ngakhona ngoba ngicabanga ukuthi isiprofetho sesihlalo njengoba sisazi namhlanje asivelanga ezifundisweni, asivelanga kuMntaka, asivelanga kubani, savela kwinyosi kungakafiki ngisho abelungu kuleli. Lapha inyosi ithi wayiphotha intambo ende Mtakajama yaze yayofika uzoqedela msindazwe. Kodwa ngokwami ngibone ngazi ukuthi inyosi lapho uma sijula yayisithungela isimo mqondo sokuthi lapha kwele Ndlovukazi uMthaniya kuyozala uMahlombe ohlanye isilo sakaDukuza esiyofika sifike nento eyahlukile kwesasiyijwayele. Umlando ke uthi kwakukhona abantu bakwaZulu ngesibongo bebancane nje, kepha uNodumehlezi ngenxa yalesa siprofetho waqala wena wabona inyoni yakhela isidleke isithunga kancane kancane yathunga isihlalo. Lithe lami ke msindazwe lesi sihlalo singumuntu qobo naso sinamalungelo aso esihlalo njengoba nohleli kusenamalungelo aso, naso sinemizwa nolaka lwaso njengoba nohleli kusona enemizwa nolaka lakhe, kepha sona sidala kunalohleli kusona. Ungathini msindazwe elokuvula nje sazoyinaba ngesihlalo? Angazi Mfokafaku kuba kuningi umuntu akucabangayo, kodwa njengoba sewushilo sibhekisa kuZulu wonkana futhi sithokoza ukuthi senazi insizwe ezindala njengoba uZulu uhlamvu luthu besibindi kuthelisi. Akusiyona into encane le, sibonga ukuthi usekhona kuhlangana 50 eminyaka ingonyama ekhotheme yahlala kulesi sihlalo eyibuka ngamehlo kuze kwasekugcineni. Kodwa ke nakho engifisa kusho uthinta into enkulu MfokaNomajalimane, isihlalo. Abantu abangasihloniphi isihlalo ngange ngisho kuyo makusuke sekunzima ngithi isilo ngingona esilwe isihlezi esihlalweni, kodwa kufanele ngikugade kakhulu ukuthi ngingoni esihlalweni esahlala ophunga sahlala umageba ngoba sona kasigudluki, kodwa uhleli kuso. Siyafika isikhathi sokuthi edlule yena sisale sona silindile, kodwa futhi isihlalo sisuke sesimazi esimlindileyo, akuhlali noma ubani kuso. Njengoba uthinta uNodumehlezi kamenza akekho ayisazi ukuthi ilembe liyofika lihlale kulesi sihlalo ngokwemigomo ababeyakha ababenamandla kuleso sikhathi. Ngithi ke impela Zulu omuhle isihlalo fanele uZulu azi ukuthi ufa lapha okukhona khona isihlalo, noma ngabe sisodongeni nesikhipha khona odongeni, noma ngabe siselwandle ngingatshuza niyosikhipha elwandle. Sindazwe ukhuluma amagama ajulile isihlalo. Ngiye ngakhuluma yolondoloza enye insizwa esigijime nayo nawe ukhona uMfokaNhleko. Ngathi isithina singabeSihlalo noma ngabe kuhlelini kuso, noma ngabe kuhleli ikati, noma ngabe kuhleli imbongolo, thina singabeSihlalo ngoba isihlalo lesabanyeka abangaqondi bathi kuthiwa sithi kuhleli ozohlala uyimbongolo noma uyini. Kodwa ngicabanga ukuthi kuhle sikulungise ngoba leso sizulu isizulu esijulile ngokwazi kwami esisho ukuthi kungenzeka ohleli esihlalweni ngesolo lomuntu wenyama okuyimi nawe simsole ngakho konke simsola ngakho okwenyama, kodwa mesehlele esihlalweni yithi abokuqala okufuneka simvikele lapho emfishane khona.
Isibonelo, uma ingonyama umpande esengumntwana umpande, kwakukhona abantu kwaZulu, kukhona abantu kwabo ababethi ngeke babuswe ingane yomsizi bo. Abanye impela baze bahloma bathi ngeke babuswe ingane yomsizi. Kodwa yanede yakhonjwa umunwe womlando ukuthi yiyo ezohlala esihlalweni. Bona labo bantu bayovikela usekukhonjwe umunwe womlando. Ngamafuphi umsindazwe, ukwazi kwami kuyikuthi isihlalo lesi singumama nobaba kuloyo suku ehleli kuso. Isihlalo lesi okunye esiyikho umvikeli wezolo nengunaphakade ngoba sona singunaphakade. Lapho ngiya khona ke umsindazwe ngiye ekuthenini isihlalo lesi ngisabuyela kunoDumehlezi. Ngizocela nje umsindazwe mesengena angebelele zayibongo zenkosi senza ngakhona ngoba ziyakuchaza udaba lesihlalo. Inkosi uShaka yafika nohulumeni omusha nesihlalo esisha. Iqiniso lithi masikhuluma iqiniso abakwaZulu abambekanga unoDumehlezi kaMenzi. Wabekwa ingubo yakhe, ingubo yesihlalo, ibutho elafikela amakhisa isihlalo lesi namhlanje esingazivikela sinqamuka izandla. Ngifisa ke umsindazwe usikhumbuze ukuthi kambe imali isuka kwaMthetho lisuka nokhokho bakho. Ngikhuluma nomuntu ke ukhokho wakhe wayekhona, besuka beza lapha bezokwakha isihlalo. Kwase kwenze njani? Usibeke nje isithombeni umsindazwe ngoba sikhuluma ngesihlalo okwamanje sisakhuluma ngomakho waso. Angithokoze wena kaNomajalimane, ukuze phela ngingakhohlwa kufanele ke ngisho ukuthi uma ujula ubuka isikhathi INyosi yenkosi usenza ngakhona eyaqopha ngaso lezi bongo ezithi owaphotha intambende umntakajama yayafika ezulwini lapho nayithutha zakomageba engase kufikela la khona noma ziyawuthi ziyakhwela seziyokwephuka amazwanyana. Uyazibuza ukuthi INyosi yayibone ngoba umusu ubuku kungena kwelembe vele lakhombisa ukuthi umbuso walo usuke phansi waze wayoma ezulwini. Mawubuka isikhathi esincane eyahlanganisa ngaso isizwe esingaka eminyakeni nje eyi12. Ngiyathokoza ke futhi ukuveza lokhu ukuthi phela ingubo wayembatha kwaMthetho Nkosi noDingiswayo lapha abuthwa khona ebuthweni lothuli lwezicwe okuyibutho lakwaMthetho. Okwathi ke mase kufanele azothatha isihlalo eseza nalo limembethe vele laselazi ukuthi lembethe inkosi nangempela lafikela ibeka. Ungomaneke kaMqomboli wayekhona ngalelo langa, uye owayehola leyo mpi ngokuthunywa ingonyama uDingiswayo. Wafika wawenza umsebenzi wababekela ilembe abakwaZulu libekwa zinsizwa. Ngalawo mazwi ke ngizama ukusho ukuthi ubukhosi ilembe lafika labushintsha ngoba lafika labanendlela elihlasela ngayo, lafika labanendlela elakha ngayo umbuso njoba lazibeka induna mase lifike kwaZulu ezazisho ukuthi izona ezoqinisa isihlalo zeyibongo ngoba nomenziwa wakwabiyele yathi unguyise wakhe maye eseyivimbile ingeke yeqe kodwa yayimbeka isikwaZulu ngoba inaka imisebenzi yabo. Yababeka oMpangazitha, yababeka onqengelele kaMnyamane, yababeka oMfokantshangase, oMdlaka kaNcidi, yayibeka zonke insizwa. Njoba usho ngithi kwakuyicabinet yayo inkosi usenza inkosi uShaka umfoka senza ngakhona kwakunjalo impela kwakuyicabinet yakhe. Usho ukuthi umenziwa wayenziwe waba yilokho uminister osehhovisini likaMengameli phela yayihlezi yona kodwa kukhona umenziwa la bese bakhona ke zonke izihlakaniphi zobukhosi bakwaZulu.
kwakhiwa lesihlalo umiswa lombuso esiphatheka kabi nxa siubona sengazathi abawuphethe namhlanje mhlambe sebewuphethe ngokuthi ngowethu akekho noyedwa ongathi ubukhosi ngobakhe nesibongo nje mhlambe sakwaZulu kuphela besithi ubukhosi ngobakhe ngakho ke uZulu kufanele ayiphendulelwa kusiphatha kabi nalokho ukuthi sesingebizwe thina Zulu sitshenwe ukuthi endlunkulu kusenzekani uma ukuthi khona ababona kufaneleke baxoxe bese bangazathi sizinto nje engakazi impela okhokho bethu babufela ubukhosi bangakaze babulwela ubukhosi igazi labo ligcwele zonke intaba bevikela isihlalo kodwa kangifisi ukuya lapho umfokaNomajalimane kodwa uma uthinta ilembe uthinta insizwa wathi ma sekudlule unini oyizalayo yathi kakuzila umhlaba wonke iqala ukutshena abantu ukuthi indlovukazi ingunina wabo bonke abantu besizwe uma iqala ukwenza undunankulu ohlanganise isizwe singaka kuba ungomane ngiyathokoza umntwana ophinda ngene uyaphila owayeka konke mhla ka 29 June 2013 kuyokwendula itshe likaNgomane njengondunankulu wokuqala wombuso wakwaZulu ohlangene novulekile angigcine lapho waba ke ngilalele ukuthi ngisekuyo indlela ngoba kufanele udame ungiqwaqwaza isikopho sami siyaxega sifana nesempukane Sindazi Sindazwe ngicabanga ukuthi abasekhaya bangasithumela imibuzo mabe nayo kodwa ngicabanga ukuthi sokuqalile manje uqama ukuthi kukhona into ekuthiwa isihlalo lento ekuthiwa isihlalo inkulu ngoba ithina sonke lento ekuthiwa isihlalo akuyona yasibonga isithize okhokho bethu bakhetha ingqwele unodume ehlezi wayeyingqwele ingqwele uyikhethi ngokwesaba kokunye uyikhetha ngenxa yokuhlakanipha ukuthi ayikhole uyinika ilungelo ukuthi khona ilembe laliyingqwele yethu isibongo salo yebo kongakwaZulu kodwa ngokomlando sithola ukuthi isihlalo lesi siyithi ngakho uma sithi singabeSihlalo sichaza ukuthi thina uMdletshe uMtaka uShezi uMbatha nezinye izibongo njengabavikeli nabanikazi besihlalo kunjalo okwesibili umsindazwe okuvelayo ukuthi uma siwa isihlalo thina esiphila manje sinecala sifana nalabo abasuwisayo ngoba njobushilo nje safungelwa ngeengazi zamadoda okhokho bethu ilembe lenza inqaba umsindazwe ngoba ngiyafisa bendlovu bayizwe lenkulumo ngoba umqoka ilembe ladlule ekuthenini khona abantu ekuthiwa bangamaZulu ngokuzalwa laselakha uZulu lo inkosi uPetwayo mayibuzwa mangisi ukuthi iyoyivikela ithina mangise sengena ibuza ukuthi uyobe sekuphi uZulu ayisho ukuthi ayobe sekuphi amaZulu ithi iyobe sekuphi uZulu ngoba uyonyakaza njengososhangana ngoba yayazi ukuthi uZulu yo wonke umuntu ngisho engawona umZulu ngesibongo kepha uma ekholwa ewumakhi eyisakhi sesihlalo lesi sele umbono wami ke Msindazwe ungangiphefumula nawe uthi abakwaZulu ngesibongo ukhona iphutha abangase balenze beqondile noma bengaqondile bokucabanga ukuthi uma sikhuluma ngesihlalo sikhuluma ngabo kanti uma sikhuluma ngesihlalo sikhuluma ngento yethu enkulu kepha kubo ngenhlonipho samukela ingqwele uthini wakho umbono umsindazwe owami umbono noMajalimane uke wathinta lapha yana insizwa yakwaNhleko
njobuke wabala ngifisa lapho ukuveza ukuthi uma sikhuluma ngesihlalo sikhuluma ngento engithi ngeke ngichaze kuyo ngithi siphakathi nolwandle. Mangithi siphakathi nolwandle ngangisuke ngisho ukuthi uZulu wonke lo oyulwandle isihlalo siphakathi elwandle. Ngithi nozalwa yiyo ingonyama umeya kulesi sihlalo usehamba ngendlela ethile noma ubani ngoba isihlalo lesi iyona isihleli kuso iyo yodwa ehlale kuso futhi iyo yodwa yazi isihlalo yona esihlalileyo abangahlezi kuso bangakhuluma. Ngifisa ke lapha ukuveza ukuthi isihlalo ngesethu thina Zulu ngoba ukhona lesi yasilwane sibanjwa zinsizwe eziningi ngeke sibanjwe isibongo esisodwa ngisho ngabanika namhlanje ukuthi ake basibambe nasi isilwane kuyibo nje bodwa bese ngeke bakwenze. Ngakho ke lezi insizwe ezibamba isihlalo hayi ukuthi zaze ibamba le zasibamba kule khotheme zasinqoba isihlalo igibela kuso isiyodwa iyona ezohlala esihlalweni. Yingakho yona uma sibiza sithi yizinyane lamakhosi ngoba yona izalwa kabili ifika izalwe ibe ngumntwana mhla isihlala kulesi sihlalo iphinde izalwe manje isizalwa isihlalo ozelwe isihlalo uhlukile kunozalwa ngoba ehlezi esihlalweni. Ngakho ke ingonyama ekhotheme njengamanje izelwe lesi sihlalo esazala amakhosi kuze kuzofika namhlanje. Lesi sihlalo fanele sihlonishwe nayinoma ubani uyazalwa endlunkulu uqhelile kodwa nje uma engumZulu ngoba uba ngumZulu akujoyini ngoba usumbaka nje uba ngubona nje uphambi kwami izalwa nje ingane esibhedlela ithi wa makuyintombi yibutho lengonyama izalwa nje ingane ithi wa makungumfana yibutho lengonyama hayi ukuthi iyozicele lo. Ngakho ke kubalulekile ukuthi sibuyisane Zulu sibuyele ekuthenini isihlalo kuyingozi ukusifulathela sifulathele isihlalo. Ngibona ngazathi manje sesifike ekufulatheleni isihlalo. Ake ngigcine lapho umfokaNomajalimane. Sindazo kuya ngokuya kushuba ngoba olalela ekhaya ngiyathemba naye uyayibuza ukuthi lesihlalo mina ngithinteka kanjani kusona. Usetholileke manje ukuthi yilesi esiwubufakazi ngamafuphi ukuphela kwesihlalo ukuphela kobufakazi bokuthi obaba bethu nokhokho bethu bake baphile. Sona siwufakazi kodwa nansi into emqoka oyikhulumayo emsindazweni ebengiyikhuluma nenye insizwa ebifikile lapha ema-ofisini abohlanga nayo ifisa ukwazi ukuthi sasichazana. Kunento engake ngayisho futhi nasemsakazweni ukhozi ukuthi ungenzeka ukuthi ngiyosebenzisa nje igama into engiqalayo ukuyenza msindazwe ngenza ukuthi ngichaze kahle. Uyazalwa umntwana uzwe lithini Goodwill Mbongiziyozwa azalwe abe ngumfana lapha ekhaya akhule lapha ekhaya kodwa umlando sitshena ukuthi eneminyaka nje engama-23 kwathi uma engeniswe ngoyise bebadala kuwe abanye bemhlophe njengoba umhlophe nje kodwa wathi uma engena esibayeni uma esephuma waphuma esemdala kunoyise esemdala kunawo wonke umuntu okhona kwaZulu noma eNingizimu Afrika noma nje kumuntu owazi isihlalo. Ngibona ukuthi kumqoka lokhu msindazi ukuthi abohlanga bakuqonde ngoba
ukuthi kube khona ukukhuluma sicabanga ukuthi uma sikhuluma ngomuntu ngoba simazi igama ngoba safunda naye ngoba inkosi kwaZulu ongangesilo sazi thina umsindazi kazali kana mfazi kana mfowabo kana dadewabo ngoba yena umzukulu wenyandezulu. Ungathini lokho msindazi? Abantu asebekhuluma abantu baze sibanga ukuthi ubaba kabani ngoba isazi ukuthi thina ongangesilo lapha kaZulu kazali inkosana yethu. Ivele ihlekise uma uyicabanga. Ngicabanga mhla iyokwembula itshe lenkosi uDingiswayo ithi nina bakwaMthetho yimi inkosana yenu, nina bakwaMthetho isho kubaThetho. Ngiyajabula futhi ukuthi ngingomunye ngesikhathi uBV Mthethwa ngo-2016 eqoqa bonke abathethwa zonke izindlu zabathethwa nezobukhosi nathi wasiqoqa salanda ngishabaka ngomane ukuthi sazothi embubeni ekhotheme impela ngonyamana namhla sisathu ingonyama ngoba yithi esathi uyingonyama sitshena bakwaZulu ngesibongo mhla sizobeka ile. Engifisa ukuzama ukuveza lapha wena wenkosi, ngifuna ukuzama ukuthi kuwe kukhona ibongo ezithi inkosi ethombele ehlathini, amanye amakhosi ethombele ezindlini, yakhipha izinkomo zehla ngoholoko sibheke kwaMshanelo kwagijima uqholobana esalwe emankonyaneni okobikela umzweni wehle senyuka ejuluka. Ngaleso sikhathi ayikangena esibhayeni, ayikasithathi isihlalo, kodwa mhla ikhipha inkomo yonke intanga yakhe yaphuma nayo yayihlezi ehlathini isibone isiphelele ukuthi useyisihlalo, usefanelwe isihlalo, useyisihlalo nje bengasakungabazi ukuthi ubani. Uphinde wangizwa mangithi umbhudu bomvu ubheke kwanongoma indlunkulu yehla enyukanyuka iyoginqa ababetha kangasithathi isihlalo, kanti ngokwasezulwini sasesifikile isikhathi ukuthi asithathe isihlalo. Manje kuyangithinta-ke nakulokho ngoba sikhuluma namhlanje umhla ka-1 Disemba okwase kunyakaza uZulu wonke, kunyakaza umhlaba wonke uthi uyagcotshwa mhla zi-3 enyangeni ye-12 ku-1971 kunyakaza umhlaba wonke. Angazi ukuthi abantu babe ngakanani boyigcoba, kodwa ukuthi namhlanje ukuhlakazeka nje ngizothi kwendlunkulu iganga ngathi akusekho nanokuthi la-50 eminyaka ewaqeda ihlezi isihlalo ngoba ayikehle esihlalweni ukuthi senhlabathini ayikehle esihlalweni. Akusekho ukuthi kungathiwa uZulu bengawakhumbula la-50 akabe zindimbane lapho ehlanganele khona. Kodwa-ke masikhuluma kanje umuntu angathi bakhuluma nje, asikhulumi siyalokotha. Ake ngigcine Sindazo ususibeka icala lenguni nani Zulu umsindazo usibeka icala uthi noma ke sesingasavumelani sesingahlulwa ukuthi ongangesilo umdloko mbane owaba inkosi yobaba waphinde wayinkosi yethu besingebe nosuku olulodwa. Uma ukhuluma kanjalo sindazo ungikhumbuza inkulumo yayo yokugcina esandlwana ithi uma silungisa udladla bhala lapho mntaka ukuthi kuyoba khona isikhathi leyo nkulumo ngiyafisa ukuyifaka lapho emshinini. Bhala lapho ukuthi kuyoba khona isikhathi lapho khona uZulu kuyofuneke ukhohlwe ukuthi uyiliphi iqembu, indlunkulu ikhohlwe ukuthi ithanda bani ayithandi bani, ilingise ubuhlakani bamadoda asesandlwana okwathi engavumelani ngoba iya impi yakithi nje esandlwana kunabantu endlunkulu nasezweni abangamuzwa kahle bangayizwa kahle inkosi uCetshwayo.
bengayifuni nje silibeke iqiniso bengayifuni ihlala befisa ukuthi ngabe ngcono yaphinde yaboshwa yadingiswa kepha kwanede kwezwakala ukuthi amangisi aseqe imngcele wavumelana laba babengazwani bavumelana ukuthi sekuyisikhathi manje sokuthi akhanjwe kuyovikela isihlalo ngamafuphi kwakukhona babengazwani ngonyama ucetshwayo ababengeke baye kube kwakuthiwa kuvikelwa yona siqu sayo kodwa ngokugamela aphuma ezinsizweni zonke lathi abafo sebewela imngcele bazodla isihlalo kwasukuma nesitha senkosi ucetshwayo kwabo sathi siyovika sivikele isihlalo ubumqoka ke besihlalo lokumsindazo obuthi le nkulumo ekhulumayo ingisanganisa ikhanda empeleni ngoba yicala esinalo ekuthenini sesingazondana ke abenkosi sebengazondana impela baze bangaboni nokungaka okumqoka umhlaka 3 December uhlangana 50 eminyaka yahlala kulesi sihlalo yiko ngithi msindazwe usibeka icala ngiyengixolisileke bakithi masiqala ukuthi uma ubona ngathi sesiyasangana siyosixolela siyaqala ukuyixoxa le ndaba ungaqhubeka ngiyahluphanye nami ngoba phela kuyahlupha ukuguga ngoba manje ugugile kukhona khona ukuthi awuba kwethu yena uhulumeni ubengesiqwaqwaze kusasele inyanga uNovember uthi bakwethu asifike mhla ka3 singuZulu kwela kwaZulu ngoba ngicabanga ukuthi akekho phephile akekho yothi ngingcono mina kuleli ibhodwe singena kulo lokubukela phansi umlando ongaka okuhlala kwayo esihlalweni ziselukhuni izinto umbuso usaphethwe ngamabhunu engamazi umuntu omnyama ukuthi uyini kodwa waphuma ePitolo MC Bhota ezoyigcoba lapha ya eqeleni lakwakhetha umthandayo osekungogamthilini nje namhlanje lapha igcobela khona lapha yabeka khona amazwi amabili yakhala akasekho khumbula losuku ukuthi lubaleke kangakanani kubantu bakwaZulu angisho ke ukuthi ibhlungu kodwa siyabhala emlandweni angazi ngithini ngoba sinecala inkosi esikhuluma ngayo msindazwe sifike thina singena endlunkulu ihlushwa izinto yahamba ihlushwa izinto enye into yayihlupha msindazwe ufakazi yayikusho sikhona sonke ithi mengase abantu bakwaZulu bazi ukuthi banamandla angakanani ngokuba nesihlalo ayikho indoda noma imbuso eyoma phambi kwaZulu uma engaqoqana eduze kwesihlalo yiko ngithi msindazwe uma ungilalele lapha ekhaya noma ngabe wena uthini nombono ohlukile uthi akwenzeke njani uma amehla kungawasusanga esihlalweni ngoba ukuqonda isihlalo kuzokwenza ulazi iqiniso akudingi ukuthi uzufakwe yimi umoya noma ufakwe umsindazo umoya uma wazi isihlalo ngoba isihlalo lesi esikhuluma ngaso sinezimiso zaso ezingunaphakade ukuthi uma kufuneka siguquke kufuneka kuhlangane abanikazi besihlalo uthi umsindazo futhi ngiyavumelana naye uthi abenkosi impela noma sebesizonda sebengesibize ukuthi lento yethu siyafa asibizwa ngani apha amakhosi umsindazo asibizwa ngani thina ke masingabizwa yini singathathi ihlanga umsindazo siyoma nje siyokuza ukuthi iphi into yethu basitshena abantu bayingasekho into yethu angazi MfokaNomajalimane kodwa uma
ngikubuka nje nami kufika umbuzo uthi konjwa mina nje ngingasemdletsheni ngangiyini ukuthi ngangaba phambi kobukhosi wena wawuyini emehlweni abantu ukuthi wawungaba seduze kobukhosi ngalendlela obeseduze ngayo kodwa ke khona lemfihlakalo yangale ebithi imvubu emayikhuluma ensukwini zokugcina ithi ngitshalwe kini ngesikhathi senu ithi nani nitshalwe ngesikhathi sami onke lamazwi biwasho kithi kodwa namhlanje sesiwakhohlwe ngakapheli ngisho unyaka sesikhohlwe nje ukuthi ibithini phambi kwethu kodwa ke ngiyajabula ukuthi ngakubona ngamehlo sekumnyama ezweni ngakubona ngamehlo ukuthi useyilowo mntaka sekumnyama ezweni bonke abantu sebedidekile sekumnyama ezweni mhla isiphuma isithule ngangakaze ngibone ukuthi ngiyobona inkosi yami isithule siphume eThekwini isithule ngase nginawe ngase ngibabona bonke sengazathi bayimfanekisa abantu awuphile emqondweni lolo suku lwakhombisa ukuthi kulele ongakanani obehlezi esihlalweni ngoba ngathi ngiphuma phandle ngangene nabantwana bakwaminya nabanye nje abambalwa nomntwana umxolisi kwabakapha kodwa ngaphuma sengasazi ukuthi lo yamuntu ongakana ufike ngani lapha yana esibhedlela kodwa bengafisa ungena kulokho kodwa futhi angifisi ukuthi leso sithombe bangasazi abantu ukuthi akungolunye usuku lolo akukaze nje kuhlalwe nje nanokuthi nje ngixoxe naleyo kuyagijinywa nje uyixoleleke leyo nabalaleli bayixolele leyo kukhuluma uhlanya kodwa ke vele kufanele sikhuluma ngoba akekho wazi ukuthi zingaki insuku zakhe zokuphila ubani osibeke kwazi namhlanje lolu usuku ngicabanga ukuthi lumqoka empilweni yami ukudlula zonke insuku lamazwi engiwashoyo ngiyokuwasho naphambi kwaNkulunkulu wangidala uma ngiyokumbona kodwa ke make ngiyothathwa uSathaneke nakuSathane kodwa wona ngiyokuwasho sindazwe esinye isikhathi ukuthi umuntu uyakhuluma abantu bacabanga ukuthi uyayinweba alukho usuku mfowethu elaba buhlungu njengalolu suku ukhuluma ngalo sizobuyela esihlalweni ngoba ngicabanga ukuthi umqondo wami usuthe ukuphithana ngoba ulubuyisela lapha uma nawe singena esasijwayele ukungena sikhuleke imamatheke kithi sangena kwathiwa isingangathi ithule du akekho sekwasibuzo sakubonayo uyakwazi wena esakubonayo wakubona ngakubona kodwa uZulu ufune kwazi ukuthi namhla isithule kwakulele isilwane kwakuyiyo isibili esizama ukusho Zulu ukuthi uma sike sakhohlwa umdlokombane asikho isidingo sokuthi lesihlalo siphinde sihlale ngoba kusho ukuthi singabantu abangakwazi ukwamukela ukuthi phakathi kwenu bekuhleli ngithi uma ngixoxa ngithi kukhona imfihlakalo ekhona yeSihlalo ngeminyaka yokuzalwa komdlokombane engama-70 kweve ikhona futhi imfihlakalo yeSihlalo ngeminyaka engama-50 into eyenze sama abanye bethu sathi siyokhuluma kusuka namhlanje bantu basazozwa hayi kuncane lokhu
ingoba emqondweni yethu Zulu nisizwele mhlambe njobe yadesha umsindazwe mhlambe sizithutha nje kodwa kithi akukafiki ukuthi ayisekho sayitshena ukuthi okungenani asinikwe ithuba ngoba sasihlela naye ukuthi namhlanje ohlelweni lwayo yayithe ziyongena insizwa ivela kuyonke indawo njoba zenza ngomhla ka3 1971 zigibela amabhasi yonke indawo yathi ziyokwehla ngokhali intombi zomhlanga yini abantu bafuna sikhohlwe lokho umsindazo yini abantu bafuna sikhohlwe lokho angazi umfokanomajalimane ngoba mhla ka31 December yangishayela ucingo ibingejayela ungishayela kodwa ngathola ucingo luthi icela ngihlangane nayo enyokeni ibiyayiulungisela umhla ka31 ibe sesigodlweni kodwa ngaleli langa washaya u31 December sisesibayeni kodwa yakushoyo yathi uma nje kushaya u12 iphila yathi yobe wahlanganisile amashumi amahlanu eminyaka ihlezi esihlalweni yasho ukuthi sonke msindazela lawo magama manje ke ingakho ngithi lamashumi amahlanu eminyaka sengakhohlakala kuzo lonke angisho ukuthi bebengaphelela kwanongoma mhlambe ngezimo neze covid ekhona kodwa basegoli bekufanele bazi ukuthi umhla ka3 uthini kubo abaseThekwini abaku Richards Bay abasemkhaya kude ngisho abasengilande amaZulu azi ukuthi umhla ka3 wawusho ukuthini ubungafanele ukuthi kuthiwa sesicimezile asisawazi ngoba lo mhla ka3 uphethe lesi sibusiso sesizwe esanikezwa isizwe ngalelo la uZulu wonke nomhlaba wonke ayikho ngonyama enqobe amagumbomani omhlaba ihamba amazwe angaphandle kuqale ngayo le esikhuluma ngayo namhlanje futhi kulokho uthi asikwemukela ukuthi ayisekho enganivele siyazi ukuthi khona phela ngabe asiwabonga amakhosi kusukela konkosi usenza ngakhona ilembe ovezi omsimude ozulela dumobala omamonga osuthu omqwalajuba obushobkhali yona indlondlela omphaphekama siyibonga ngoba sazi ukuthi kwasithela inyama kodwa umoya namandla namanje anjengoba ebenjalo engakho asibuyele sibuke esihlalweni singabuke eceleni ilanga liphuma endaweni eyodwa angeke kuthiwe nilinde ukuphuma kwelanga nibuke entshonalanga cha nibuka lapha ilanga elishone ngakhona khubeka wena wenkosi mina wami ngihambe ngena nje lapha ngisika lapha engibona ukuthi uyalenga khona akukho engikwaziyo ngisanganele ngoba angikwazi nalokho ukuthi ngikhulume ngibuka indoda ilapha phambi kwami mangicasuka manje ngeke ngiyishaye ngesibhakela sindazo sibuya kuleli lesihlalo abasemakhaya sifisa bayizwe lento ngoba ubufakazi bukhona ithi uma ingonyama ushaka iwela iya endaweni esekuthiwa kuse Eastern Cape manje ezweni lalihleli inkosi ufaka kaNgqongqoshe kusho INyosi ngoba abantu bake bacabanga ukuthi masikhuluma ngeNyosi sikhuluma ngomuntu nje kanti sikhuluma ngomuntu oqopha imilando ithi INyosi kwaba kulabo base Eastern Cape so Eastern Cape manje ithi nani bogambushe nani bofaka lize lingamthinti ngoba ubeneke namthinta ithi baba mthinta kuyokwenza ngani umsindazo bawo bathinte bani bathinta uphunga bathinta umageba ukhulunywa ngomoya wawukade uswalala kodwa kuzoxwayiswa ngawo manje nyathi ingandaba ejama ngomkhonto phe komzimvubu namampondo esaba uyehlela nani bogambushe nani bofaka nize ningamthinti lo muntu akandaba manje imthintile kobe nena thinta uphunga naye nathinta umageba bangashiwo khona ukudlala kusenjalo namanje
angithi ke msindazwe leyo nto uma ufisa ukwazi ukujula kwesihlalo uyathola ukuthi kanti kulesi sihlalo kusahlela umuntu oyedwa kodwa thina sibuka isigulu somuntu esimaziyo. La ngiya khona ngithi ingonyama esinyandezulu yayingaselona igama eyazalwa yilo, yayisiyila makhosi amanje, ngoba kuyo singakuhlehlisa sikise emuva ukwenza kwayo, ukuyiphatha kwayo, ubuyona buyacela konke lamakhosi esikhuluma ngawo. Uma ithi INyosi nani boGambushe nani bofaka nize ngithi ichaza ukuthi lo nimbonayo ngenze ukuthi nibone ilembe kodwa kulona yilaba ya. Namhlanje uma kukhulunywa ngomdloko mbana yilembe yayisho yona ithi iyilembe eliphilayo ngamafuphi okusuke kithi Zulu kwesihlalo kuyinjula yesihlalo ngethi isihlala sizali kaningi asiloku sishintsha nje yiko saqhamuka negama. Ngiyakhumbula msindazwe sicasuke sifa sizwa abelungu labesingisi bakithi bethi a Zulu king died. Ngiyakhumbula ngikhuluma nabeSanef ngathi cha, bathi kimi kodwa mntaka uthi asithini, ngathi asitheni okungenani yebuzile. Bathi abanye mase bebhala lapha ngoba abantu bathi bengabuzile emsindazwe basho nje bathi inyoka ebuzayo, sathi cha bo isenzo sokubuza sicha inyoka lenikhuluma ngayo ungani yini kanti inyandezulu isuke ikhumuka isikhumba esidala kodwa kuseyiyo. Ngamafuphi uma sithi umdloko mbane webuzile sithi kusuke lokho sikwazi sikujwayele kwasuka umzimba nobuso sibazi kepha kuseyiyo injalo kuseyiyo yebuzile kuseyiyo. Yikho ke ukuthi asibi nesikhathi emsindazwe nami njengoba usho ukuthi lesikhathi sanamhlanje ngathi ngamane sevele kube ngithinta lapha bethi isikhathi ngathi singaqhubeka nje ngoba kuningi esingakhuluma, kepha msindazwe esinye isibonelo samandla esihlalo sikhulumile ngonyama upande isiqoqwe isihlalo kwathi nababekubukela phansi bayihlonipha ngoba isiqoqwe isihlalo. Sahlehla saya esilweni ushaka bexwayiswa oGambushe nofaka ukuthi cha anihlangene ngenze ukuthi niyameya kodwa kuyena webuza nje nibona lokhu. Kepha siyakuthola futhi nasenkosini ucetshwayo ubumqoka besihlalo ngoba kuthi uma isingena impi izoshisa undi isigodlo ndini ukhuluma bangaphakathi bathi uma sivikela amagula esihlalo ngoba bebazi bomqoka bokuthi inyama engumuntu ingalinyazwa iboshwe kodwa uma sigcina amagula ubumqoka ubungcwele besihlalo uZulu uyoqhubeka. Ngelinye ilanga siyoxoxa lo mlando ngoba umqoka ukuthi ngubani okwathi uma isingene isishisa konke unya beshisa isigodlo kodwa kwakhona abasukumayo bathi akuyovikelwa lokho kusenza sibe nguZulu isihlalo kwakuthathwa amagunundaso alungiswa ubufakazi bokuthi isihlalo siyavikelwa. Babazi ukuthi kungenzeka ukuthi inkosi ucetshwayo ilinyazwe noma iboshwe nje bayaboshwa kodwa babazi ukuthi sekwenzeke konke lokho uma kukhona isihlalo kuyoqhubeka. Nansi indodana engonyama ucetshwayo nakhona futhi engazi ukuthi umlando wakini uxhumene nayo sindazwe. Uma ingonyama esemncane iminyaka kuthiwa ngokomlando yayo-16 nje vo nayo njengomuntu yathuka uma umunwe womlando usukhombe yona ilithi iqiniso yaba nokungabazi
kodwa ngoba abavikeli besihlalo abathi sohlala nawe ehlathini kwaceza. Uthini umsindazo? Ngikhuluma ngoceza, ngikhuluma ngelakini ke manje. Ngikhuluma ngomlando wakho ngqo ngesihlalo. Uqale kulo ilembe simbala uNgomane. Nakusisilo esakwaDuku sasemgundlovu. Zayibamba insizwa zikaNgomane eNcome nabo bonke abasemdletsheni. Nakuba ibula ingonyamdingane yayibulala inkosana kaNgomane, kodwa lokho akubenzanga basuke esihlalo ngoba yayithi inkosi uDingane ibona ukuthi ngeke ibuse kahle ma phambi kwayo kukhona inkosana kaNgomane. Nasenkosini uMpahande wenza lukhulu umfusi sembatha abuhlalo obomvu ngoba uyena imiyaleze yayisuka emgungundlovu iphuma kundlela kaSompisi ngoNzobo owantombela yayifikela kumfusi, umfusi owabopha lelo gula okwawelwa nawo. Inkosi uCetshwa ingumntwana kanye nomsushwana babezingane badla lelo gula elilodwa kuwelwa kwiwaphesheya. Umsushwana naye waphinde waqhubeka enkosini uCetshwa njengoba azaqhubeka esilweni uDinuzulu. Lapha ke ngizama ukuveza ukuthi nami kuyangidida ukuthi lobu bude bomlando obuze kube namhlanje bungakaze bunqamuke lokuba semdletsheni kusho ukuthini, kodwa akulotho-ke lokho. Kodwa lelo silishilo sekusehlathini. Angiwazi umndeni owawukhona lapha ehlathini ngaphandle komntwana kwaminya kuphela igongodwana, bese kuzoba umntwana wasonkweni engimaziyo. Kodwa yakhulekelwe ehlathini kwathiwa wena wendlovu nondlovu bayede ngoba kuyiyo ehlezi esihlalweni. Ngakho-ke ubuyaluyalu besihlalo bumqoka, kodwa ekugcineni abantu bakwaZulu basilwele isihlalo. Ngisho siyiboshiwe ingakazali umntwana, bancengela intombi ukuba zisiwe lapho yayiboshelwe khona eSentelini, lapho kwaze kwasalwa khona ingonyama umqolajuba nabanye. Abantu bakwaZulu bethi ngeke noma isingaphelela khona kodwa nje nje kwakhona ekuzalayo. Kanti oqala phela kwaba umntwana uphikisile bathi hawu, besithi kuyaba ngumfana uthiwa-ke uphikisile. Imizamo yabantu bakwaZulu bevikela isihlalo lesi esikuso namhlanje. Ngakho-ke isihlalo sibalulekile Zulu okhona nowayekhona noyawuba khona ngoba ingonyama ekhotheme iyobusa kuyoze kuphele umhlaba ngoba njengoba besisabonga ilembe sibonga ojama sibonga osenza ngakhona ngesikhathi ibonga kusuke kusho ukuthi isabusa ngaleso sikhathi. Ngakho ngeke kuphele umbuso wesilo lesi esikhotheme. Umuntu angayitsheni ukuthi uma ubuyihlonipha ukuthi namhlanje usenandaba ngoba isekho ikhani isibona kakhulu, isizwa kakhulu kunaqala, futhi sizoba nolaka kakhulu kunaqala. Kodwa-ke siyacela ukuthi ingabi nolaka ngonyama yethu, isixolele njengoba isixolela siphila, siyethemba ukuthi namanje kodwa singasuki esihlalweni ngey'nhliziyo zethu ngoba naye isihlalo bengesona esayo, kodwa yasivikela, yasenza sahlonipheka. Ngisho igqokile ububona ukuthi kugqoke ohlezi esihlalweni sikaZulu, ngisho ivunule ububona ukuthi kuvunule ohlezi esihlalweni, ihlonipha isihlalo, ihlonipha isizwe, ihlonipha umhlaba ngoba yenza ukuthi lesi sihlalo sihlonishwe. Amen. Ukhuluma into enkulu ngoba abantu emakhaya mhlambe asikwehlise lokhu isihlalo, sikwehlisele esigabeni sasemakhaya. Ngoba ngifisa ukugcizelela leli phuzu engifisa ukulisho manje. Lapho kini noma lapho kwenu noma lapho kwakho kunenkulumo ejulile yabenguni ethi igceke liyakhuluma. Ngamafuphi egcekeni leli lakini ukuthi uyihlo kasekho, oyihlo kabasekho, abasekho ngokwenyama, kepha igceke liyahlonishwa. Ngoba igceke
liyakomelisa ngokwenza kwakho igceke okuyikwenu liyakwazi ukukomelisa ngokwenza kwakho amaphutha liyakwazi ukusola igceke kanjalo ke nesihlalo sinjalo siyakwazi ukukomelisa ngamafuphi isihlalo kungani kufuneke njalo thina Zulu sihlale njalo sisilungisa ngoba sinamandla okulungisa nokuyilungisa ngamafuphi kuyenzeka umuntu ohlala kuso angene engekho kuleso sigaba wena ngokomqondo wakho nokuzonda kwakho nokucabanga kwakho ucabanga ukuthi akekho kuso kodwa uneda ahlale kuso simkomelise ngokumgeza simkhazimulise abe ngofanelwe isihlalo yingakho kufuneka singasuki kuso ngoba siyichopho hayi kuphela lalo sukohleli kepha yichopho lethu nathi ngoba kuso siyagezeka sikwazi ukuhlonipheka okwesibili isihlalo lesi siyakwazi ukugweba khona izizwe ezayihlonishwa emhlabeni nase-Afrika jikelele namhlanje azikho ngoba isihlalo sagweba sasuka kubo kukhona abanye kuthiwa ngamakhosi ngamagama nje kodwa uyabona ukuthi akusekho umuntu la asisekho isihlalo ngamafuphi Zulu sisengozini yokuthi uma singasilungisi isihlalo sisidube isihlalo sisuke kithi kanjani na yebo uyoba nabantu ababizwa ukuthi bayingonyama kodwa kuyobe kungasasho lutho ngoba isihlalo siyobe singasekho sisesigabeni la khona umsindazwe ngiyengabhala into ebuza ukuthi apha amadoda ngoba ukuba amadoda kwaZulu masikhuluma ngamadoda sisho abantu nje asebebadala noma ubulili sisho abanikazi besihlalo baphi ngoba sikhuluma nabo lapha kuma Facebook sisolane sithukane sikholodelane kodwa baphi ngoba ikhona ingozi yokuthi lapho sesithi sesiyathanda bese sisiduka isihlalo angazi uthini lapho msini umuntu angathi sivumelana ngoba mhlambe sihlangene njengoba sikhuluma impela qale ikhaya liyakhuluma ikhaya lezwe ikhaya liyabona kodwa mawujwayelwe ukwephula imithetho yekhaya ngijwayele ukusho ke lo ugcina selikufulathela ikhaya ke la kimi mawusufulathelwe ikhaya ngisho inyanga ngeke kwelaphe ngisho umthandaza ngeke akwenzele lutho ngoba usufulathelwe ikhaya manje ke lapha kukhuluma ngento enkulu uke wathi ngoba phela umhla ka3 yusuku abantu bakwaZulu ababeyibulala ngalo wake wakusho lokho nayo yayisho ithi abantu bakwaZulu bangibulala ithi ngoba kwasekuseni sengigaqelwa ngabantu akade bengibiza ngomfana engangaze ngicabange ukuthi bayongigaqela nami ukuze ngesabi ngonyama ngehlonto ngabona ubaba egaqa ngamadolo ngangakaze ngibone ubaba egaqela umuntu ngayibuza ukuthi ingakanani lento egaqelwa ubaba ngakho ke sisengozini uma namhlanje sesidlalela esihlalweni nobane sesidlalela esihlalweni asikhonjwa ngomunye awukhulumi ngaso ngokusedelela ngoba asihlezi lona kuso namhlanje ngoba kusizolo kodwa sihlezi
nama ngazi ukuthi ungathi sisukela uma ungaya lapha esilokusasuka khona kuze kube namva kusho ukuthi ke besabeke bonke laba ababehleli kuso besabe bonke laba ababesivikele onke amabutho lamakhosi esaba kwazi ukuthi asamvikele kulesi sihlalo bekuthi mase ngiyicelela sekububi iphuma bese ngithi ngicela amaqhawazo zonke ibo avikele isihlalo kuseyisoleso esahlala okhokho bakhe hambani naye impela bebehamba naye babuye naye ingakho ke ngithi inkosi yababekhona nathi esikhona nabayawuba khona iyobabusa indlondleni ophapha ekhanda amenza uma nje beyimemeza iyomenyezwa ngisho sesaba amathambo amhlophe ngakho ke asivikele isihlalo nohlale kuso ngoba ungeke ngonyama uyehlukanise isihlalo lene khona mawuthi nje wena wendlovu nondlovu baede usho esihlalweni ngisho ngaqhamuka uhlanya luthi wena wendlovu uyalulandela mawungumZulu ungeke uthi awuzukuluvumela ngoba uhlanya uma nje ungumZulu empela mase kuthiwa wena wendlovu ngoba wena wendlovu nondlovu umoya awusiyo inyama ngicabanga ukuthi apho sigcizelela ukubaluleka kwesihlalo umuntu wakwaZulu nakuba bakhelela kwaZulu bangaba ngamaNdiya bangaba ngamaKhaladi bangaba iziphi inhlanga kodwa uma ungaphakathi kwemngcele yaleli kaMthaniya sihloniphe isihlalo sobukhosi bakwaZulu wena wenkosi ngoba sesizogoqa kunezinto esingeke siyibalekele ukuyibuza indazwe isihlalo sethu sinokubezwe uxabana kwendlunkulu ubuhlungu ke kwabanye bethu abantu ukuthiwa bayaxabana esibazi ngamehlo abanye abasikhulisile abanye esidle nabe esithebeni sinye singontanga kepha futhi umlando wasenza sama nendlondlo ngokwenyama enguyise kubo nenguyise wesizwe ngiyangibona ngathi abantu abaqondi ubuhlungu sibu abanye bethu okubembethe noma ngabe kuthiwa ukhona inhlangothi abanjengami nayo umsindazwe bezobuhlungu ngoba izingane zenkosi zonke lezi kodwa umbuzo uthi msindazwe yiliphi leliqiniso selilahlekele abenkosi sifika kanjani la ngisho lokhu namhlanje uma wena ekhaya ucabanga ukuthi masikukhuluma lokhu ngoba kuthiwa sithatha uhlangothi wena otholo wakho noma uhlangothi otholo abanye umuntu ogulayo nguwe thina asikaguli nje kepha asikwazi ungayikhulumi le ndaba uthi umdloko mbane ukhona umsindazo ithi ukhuluma abenkosi bakhuluma ngazi ukuthi INyosi nathi sonke kasilutho ngiyangibona sebeyidlala le video ngoba le nkulumo ayikhuluma evidweni la ithi khona yena umdloko mbane kunabantu abahloniphayo eyinkosi yabo waqala ekhuluma kithi ekhuluma kubantwana ethi laba engihamba nabo abangalali abangabona abala endlini kini ngabantu kepha kimi babekelwe izathu engicabanga ukuthi esinye sibekelwe sona umsindazo ukukhuluma amaqiniso ngisho sekuthiwa sesiyafa akunalutho uma sifa sobe sihamba nayo akunankinga umsindazo sesiyoyibongela phambili
yini lesenza sibe lapha msindazwe siqhathwa yini sinamahloni nje manje simbuleka izinqa nje yini sifike kanjani lapha msindazwe sifike kanjani ngalesikhathi ngonyaka odlule cha sihlonishwa namhlanje sekuqhamuka nje nofukwe namathimboxo akhulume nje ngathi yini sifika kanjani sebengasenza yena benkosi msindazi ukuthi ngesethi isikhathi life ngathi msindazi angazi umfokaNomajalimane kodwa ingozi esengiyibuka isikhathi eside eyokungayiningi abasendlunkulu ukufunda ngemilando yokhokho bethu bazo zonke ibona bese kuthi ma bekubona usesigodlweni babone wena ophambi kwabo bese bekhohlwa ukuthi uphuma kobani abenza ngakho uma indlunkulu izoqonda nje kodwa ukuthi ingeke ibe indlunkulu ngaphandle kwesizwe uma kuthiwa inkosi iyinkosi ngabantu nendlunkulu indlunkulu ngabantu nabantwana bangabantwana ngesihlalo uma sekudeleleka isihlalo bangahlonishwa ngani bona uma bona bengasakwazi ukuhloniphana phambi kwethu bathi uZulu fanele kubahlonipha ngani bayokujabulela yini ukuhloliswa ngabantu bakwaZulu bakhiwe ubukhosi baze bafika kulesi sigaba sokuthi ngonyama ihambe isithandwa ngisho ingane encane makuthiwa nje ubukhosi bese kuzothi ngokuthi imeza nje kwayo bese kuba ngazathi endlunkulu akakaze ngize ngithi uthi khona ukukholwa bebekholwa wona umlando bebewazi uma bebengakholwa umlando bengawazi ikhona ukusinikeza inkuba obekholwa uyazi ukuthi ukuhlukana kuthiwa umbuso ohlukene wodwa ungeme sikwenzelani ukuthi umbuso uhlukane wodwa kanjalo nomndeni ohlukene wodwa awunasibusiso sikwenzelani ke lokho sikwazi ocabanga ukuthi eyedwa angahlonishwa noZulu ngibona ngazathi uyayikhohlisa ngakho bese ngicela ukuthi abenkosi bazi ukuthi abesilo bonke sile sodwa nesiba ngabasokhalweni lwaso ngaba indlunkulu yonke izindlu zonke noZulu wonke sizelwe isilo esikhotheme akekho omncane kuso akekho omkhulu kodwa kubalekile ukuhlonipha abadala lapha yake indlunkulu phambi kwami ngicela ukusho nje lokho hayi ngoba ngena indlunkulu kodwa khona indlunkulu gwabini indlovukazi eyayiganisilo sakwaKhethe iyaphila uNkulunkulu sayigcinile kukhona indlunkulu uNtombela egana umntwana wasenqaba eyayigana umntwana wasenqaphilile iyaphila bese kuzoba khona umntwana wafihla inqindi kwabadala kube khona umntwana waphinda ngene ngiyazibuza ukuthi ohluleka ukuhlonipha lezi ziqo engizisho njengoba ngingasemdletsheni engisebenzene ngonyama yonke leminyaka yiphi indlunkulu ongathiwa ngaphezulu kwalaba nje bawu4 sengibabalile yiphi le ndlunkulu iziphi lezi zihlakaniphi esezingathi zihlakaniphe endlunkulu ezingakwazi ukuhlonipha ugwabini ke yena yedwa owaganisilo sakwaKhetha sedlule emhlabeni waluthwala lolo kusisa uNkulunkulu Ntombela wagwana umntwana senqaphilile owakwahlala esihlalweni baze babeka ingonyama lesize yakhothama yabashiya bayaphila banabakushoyo kodwa akunakiwe ngizothi ngabantwana ababazalayo isiphi isibusiso esizothi sikhona lapho uma nje kuhlukana nalezi ziqo ngizisho ngamabomu ngoba umntwana wafihla inqindi uthi mkhulu esilweni sasosudu ungumnikazi wesihlalo
umntwana waphinda angena ethi umkhulu esilweni sasoSuthu umnikazi wesihlalo uNdlunkulu uNtombela umnikazi wesihlalo ngoba umntwana wasisingatha lesihlalo uNdlunkulu uGwabini ngumnikazi wesihlalo ngisho abalobokazi kufanele bamhloniphe besilo nabantwana bonke kufanele babahloniphe uZulu kufanele akwazi lokho ukuthi bakhona laba abawu4 akufanele ngabe khona kweqabubo ngithi angusho lokho ngoba kuphambi kwami mhlambe ngihamba namhlanje ngakushilo kodwa kuyisibusiso kimi ukuthi bahlangene bobane Sindazwe inkulumo ekhulumayo yenza kube nembuzo ngiye ngathi ngelinye ilanga uma kufika abantu lapha kimi bomthetho bethi kufuneke ngibhale statement ithi mina kubona kusho bani bathi kusho inkantolo babeganga-ke kwakusho amaphoyisa inkantolo ayikasho ukuthi ngisalindele lithe lami hayi seniyoyitshethi-ke siyohlanganaphi kube umgangela ngoba kunephutha elenziwa abantu bakwaZulu ngiye ngilalele abanye ngibabone bebhala lapha kwezokuxhumana abanye-ke ukubadabukele ngoba babuka i-TV nje izolo sebeyazi kakhulu abanye ukwethuka ngoba bengazi ukuthi isimo esikusona sikiphi okunike mina njengoba wazi angikwazi ukukhuluma kweqe ngoba ngilindele leyo nkantolo ngoba ngicabanga ukuthi siyofika isikhathi la siyonqomana khona ngamanye amaqiniso kepha ngicabanga ukuthi abantu bakwaZulu kufuneka bayisole nendlunkulu uma kuyiyona evumela ipolitiki nezinkantolo zingene kuyona ngeqiniso abalazile ngiyakuphinda lokho uma nivumela ninenithanda izinkantolo nenithanda osopolitiki bangene phakathi kwenu badunga amaqiniso eniwaziyo anikwazi ukugxeka izinkantolo isiphi imsindazo isizathu esenza ukuthi uZulu uthi ulinde umengameli wezwe inkosi yawo ngoba umdloko mbane kabekwanga ngabelungu wabekwa ngayizolo kuZulu esibayeni yini lenilinde uhulumeni uzothini engakazi abe nenkosi kunokungabazi ukuthi wakwayithanda unifuna thini uhulumeni uma kukhona isimiso ngoba nali igama elimqoka asibizwa ngani sonke singuZulu uma kukhona othi noma ngabe uyindoda yakwaMdletshe noma ngabe uyilungu laseNdlunkulu athi kithi lokhu enekhula nitshenwa kona ukuthi olotsholwe ngeinkomo zesizwe nguye okuzophuma kuye ozohlala esihlalweni akusenjalo nazi izathu kasibizwa ngani umsindazo siyotshenwa lo ubani lofuna siyotshenwa inkantolo ukuthi isimiso sethu kufuneke siguquke uma inkantolo isho lokuthi nesingakwaziyo sithini siyakubala ngoba isindazo uyangihlupha kuleso sigaba bengafuni ukuthi mhlambe ungangena kuso bengikhuluma nomunye ngizolo ngithi iyangihlupha emqondweni wami lo wokungafundi ngisho eyokuthi seyishintsheleni inkantolo
ngoba thina sikhule inkantolo ingalwemukela udaba ilusebenze lungakhulunyiwe emndenini kube khona ubufakazi bokuthi umndeni uhlanganile. Uma inkantolo sezizothatha ukukhuluma kwemindeni zikwemukele kusho ukuthi imindeni namhlanje ayisekho ngoba zindaba zesizwe lesi okufanele kuphela uhulumeni akhipha amasotsha noma amaphoyisa azogada lowo mhlangano omkhulu kukhulunywa iqiniso kodwa manje kuyiwa enkantolo. Kodwa akangisho phela umfokaNomajalimane ukuthi abangawazi umlando wenkantolo angixabane enkantolo kodwa ngifuna ukukhuluma iqiniso. Inkantolo enkulu ngeyasekhaya ukuthi mase nixabene inikhumelanise umlotha kodwa inkantolo lenemhlophe angeke ibuye izothi khumelanani umlotha. Ngeke ngibuze lokhu ke Majalimane angibeke nje ngakho lokho esikhuluma ngakho iyodwa ngonyaka namhlanje uma umfowabo ephuma eyale indodana iphuma iyale enye iphuma iyale bexabene bona bathi yona ingonyama lena ekhotheme ayibuyele ngakubani abadali inulaka ngoba bangabayo njengathi iZulu mase silwa sodwa siyobe sithi yona kayibuyele ngakubani. Ngakho ke nabe endlunkulu ukuthi baxabane bodwa bathi ngonyama namhlanje lena ekhotheme ayibuyele ngakubani ubani ofanele ayibisiye ngakubo. Lolu laka bayalubona yini bayoluqeda nga ngoba kukhona imindeni eyona elembene leqamanye ngokhaliphi nanamhla kusathiwa kufanele ihlawule ngoba lesi sihlalo siyagcina siyabhala asicini ngisho emndenini ngemndeni iyovuka lento iyodwa ngonyama sesiyehlukana thina esizalayo sithi yona kayibuyele ngakubani noma mhlambe siphuma ngendlela ezintathu siye enkantolo sithi kayihambe nobani yona mhlambe ngaphuma iyoshona ehlathini mhlambe ngenza noma yini efika kuyo isifulathele sonke. Ileyo nto engicabanga ukuthi bekufanele ukuthi icatshangwe ikhulunywe. Ngiyabonga. Khalapho msindazo nami njengoba ngisho nje angisiboni isidingo sokuthi abenkosi uma kukhona ukukhuluma abafuna ukusho kithi balikazi besihlalo siyelana enkantolo. Yini efaka umengameli uRamaphosa ezindabeni zesihlalo msindazo? Yini efaka undunankulu waKwaZulu Natal ezindabeni zesihlalo? Yini efaka owayundunankulu uLisimchunu ezindabeni zesihlalo? Ngoba inkantolo ngeke isilamule msindazo. Kodwa uma ngabe thina uma kukhona amanye amaqiniso ngenzeka ukuthi asazi msindazo. Ngithemba ukuthi abasemakhaya basiza ukuthi sithini ngoba kukhona abajaha nje ukuthi ubani inkosi ubani ongenkosi. Umbuzo wethu ubuza ukuthi wena uzwe kuthiwa ubani ongenkosi noyinkosi ngoba uma kukhona abantu abafuna umlando ukusitshela omunye asinankinga kodwa yini sibizelwe ezinkantolo msindazo ngoba uZulu zehlisa isithunzi. Nomcabango ukuthi njalo uma ngivala amehlo ufika lapho sekunekwa nje igama lomdlokombane sekunekwa nje igama lomdlokombane inkosi ebihlonishwa kangaka athula amadoda kwaZulu athula amakhosi akwaZulu engabe sidweba umuqa ofisa ukuba ingxenye yethu njengabesihlalo kangayithi sihlale enkantolo akakhulume nathi. Yini sisasazelwa ngeinkantolo msindazo asisakwazi yini ukukhuluma kungani ngonyama ekhotheme bekuthi uma kuxabene imizi mina nawe siyakwazi lokho sithunywe ngapha kuthiwa asihlanganise ukuze isende lendoda lingaxabani lodwa. Yebo. Khona musu sinqobile ke wasinqoba ngenkantolo ke kwathiwa ke sesingabakho ufuna silandele bani silandele umuntu wenkantolo. Ithi ngonyama ikhuluma kwaGumede yobeka inkosi uGumede ithi ayikho inkosi yephepha lapha kwaZulu
ngangikho ithi ayikho inkosi yephepha lapho kwazo yathi futhi ayikho inkosi yathi ayikho inkosi yekhomishana ekhomishana sivumelani ke thina nivumelani nina msindazwe sivumelani thina bomntaka nivumelani nina Zulu ukuthi ubukhosi asikho yini inkundla esingahlangana khona zikhane nje kuphele libe linye ngoba ngeke inkantolo isilamu ngeke futhi sibekele inkosi ngimile lapho ukuthi ayikho inkosi eyobekwa inkantolo inkosi ibekwe sibayeni msindazo yini akiyo sibayeni msindazo isihlalo uma singayifuni leyo nkosi ngeke iphile isihlalo siyakwazi ukuyilungisela inkosi yaso sitshalele inkosi yaso siyilungisela inkosi yayo yini sasagijimela esiqaleni sikhona isibaya emphela ndaba hawu soyiqedile inkulumo kuZulu wonkana kubenguni bonke abalizwayo iqiniso manje ibuye ihlekise ngoba phela sike sithi mazikhuluma nezinye insizwa ngithi mina kwethu kwaphuma inkomo embili zamasikazi uma ngingabala ukuthi unyaka nonyaka inkomo yesikazi yayizala emva kweminyaka emithathu izala lengane yayo zinkomo engako kungafanele ukuthi uma kungasenguye lo ezaphuma lezi nkomo ziyomlobolo ngithi kangibuyiselwe zonke lezo nkomo zakwethu engicabanga ukuthi nawe ungathi akubuye ezakwenu manje sidlala nje into esingafanele besidlela sidlalela nje phezulu komlilo zaphuma inkomo zobaba omkhulu zaphuma ezabobaba manje ke akufanele sidlalele kulento abantwana benkosi noZulu wonkana abehlisa imoya kodwa bese becela kuhulumeni ukuthi cha sinesiko sinomlando wempilo njengesizwe ngoba kuyangikhathaza nalokho ngibona sengazathi isigaba sesiko sinciphe kakhulu kubantu bakwaZulu angazi ukuthi bazophila ngayo ngiyamangala ke mase lincipha ngisho endlunkulu ngoba ungeke ukhulume ngesiko kukhona abazogana uma ngabe bengasahlangene bazoyibonga yona ingonyama ubhusha bathi bayibonga bangobani manje ileyo into ehluphayo sengazathi umndeni ubalulekile kodwa lapha umndeni nesizwe inkeyo eyigodlweni lokhu kwathi inhloko ayikho induna yomntwana yinduna yesibongo kufanele ukuthi izophatha ubukhosi ngoba ubukhosi bungobabantu nanamhlanje kuzo zonke igodlo kubekwa abantu nje abanjengomdletshe hayi manje lento angazi umfokaNomajalimane noZulu wonkana nabasha ngoba abasha ibona kufanele bazi ukuthi bayikusasa lesizwe thina sesiyokuyihambela kodwa lokho esikushoya abakuthathe ngoba abasekukuthatha ndawo uma singasekho mina ngifike sekhona uvuka ibambe endlunkulu ngambona ngifike sekhona unqaba imbobo lusekhona uphondo londlovu isekhona intaba yezulu esekhona umanukelana angikhulumi ke ngokhipha inkunzi ngifike endlunkulu ayikho into engakaze ngiyifunde endlunkulu ngoba bebefundisana abantu beyibonga obubafice endlunkulu ifundisana indlunkulu endala esiyifice endlunkulu ngakho nje mina bengicela ukuthi asibuyele esilweni esisodwa njengoZulu sithi bayede sonile bantwana benkosi ababuyele phambi kwesilo ubhejana bathi bayede sonile ngoba iyodwa ngonyaka uyedwa baba wethu iyodwa inhloko kaZulu esithele nje emehlweni ethu izolo sesisukelane kuyo isikhalo sami ke baba kodwa ke kuthiwa okhalayo abanjelwa gama Sindazwe nabendlovu ngicabanga ukuthi abantu bazizwile ukuthi sithini ukuhumusha ke ngokwabo uthathu nje mina imibuzo oqala uzoyikhuluma le ndaba lapha ku Facebook kuze kube yinini siyazi ukuthi ibhajwephi yini esiyenzayo thina ngoba siyazi ukuthi ibhajwephi okwesibili indaba zethu siyakholwa into seyingaqedwa ngosopolitiki ziqedwe nayo inkantolo eyami impendulo ithi cha okwesithathu
isihlalo sinjengenhlamvu yeso. Inhlamvu yeso umuke wayithinta loyo muntu umnikazi weso uyakhubazeka. Isihlalo sinjengenhlamvu yeso. Njengoba niloku nisithinta nje nisipena nje sizokhubazeka njengoZulu ngeke sisahlonipheka. Okwesine ayiphumi indaba zethu ezinkantolo ayingene esibayeni, inkosi ayingene esibayeni sikhuleke kudume izulu. Sindazo awusivayele nje ubusiqalele. Awu sengathi nje ke wena wendlovu noNdlovu bayede bese ngithi nabe inkunzela ukhanda libanza kokaMathathela evimbela ungene etsheni yavalela ubuthelezi. Kwathi uyivaleleni bafana ingasiyangena ekhaya, iyawuthi ngangena ekhaya iyawubona izithole insingizi kandaba ebangizwe lokuphendula umnguni wakithi itshele ehle phezulu ube nengeni libonwe ngondwandwe kanye nabathembu ondwandwe bakithi egudu balimomozelela amathembu akhe ezandleni enkweza ngoba izwe isazela seqaqule inkomo zenkosi uncwadi zaphi emekhikhini kunina ukaMathathela umngoma othwasele entonjeni wembile abanye abangoma ababethwasele nengeni phekwe ngoqongo unyazo olushaya amadoda nebinezwana layo liphelele siswini ibululu likandaba elingalumi umuntu beliluma umuntu ngoba elinyathele ubhusho obukhali lo wena wendlovu bayede msindazwe abendlovu siyathokoza msindazwe. Ngiyathokoza nami wena kaNomajalimane Faku.